ki je popek, ki je zveza vseh zvezd. In seveda najlepša hvala za čudovito glasbeno, ne samo spremljavo, ampak inspiracijo pravzaprav za ta večer. Pa hvala vsem za obisk in mislim, da se nadaljuje pogovor v bolj neformalnem okolju. Hvala vama. Hvala Duhu Svetom. Mislim, da je Bernard Shaw rekao da nije samo svete knjige, nego zapravo sve knjige napisao, potekle od Duha Svetoga, ali ako i nisu sve, onda su potekle iz čistog srca, gdje se Duh Sveti može vrlo lako naseliti, pa prema tome iz čista srca vam zahvaljujem na ovoj večeri.